Nay, sabidong mo't na itay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidol-duli na kiti sa sa ikaw. Nawan mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbaga orasyo amin papagayam. Sakbay na, makablaawan amin anagagat tamang tartarabay iti drama tayo nga unay daytan kaka ken anaraar tinamnama. Kastamat karagiti amin a vlogs tayo. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapauluan. Lailo, tinabartag. Dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Unay dayto'y lapos at tapasalsalay. Tsa, alis ka man ta, dito naman, napandakan kan. Lakay, pusa dayta. Pada tayo mo't anabiyag. Isu ang saan mongoy uyungan at akaasimet. Sapay naggagat nga agtiliw iti marabutit, kada ulag dita. Makatulong dayta, lakay. Amangan ngamin no mabandikak, pasalsalay. Lisyam latan tasi kamot ti adda na akem na. Unay daytan kaka. Hey! Ano tatawla maya? Hey! Talagi! Lakay, bayam ka day, taagtaon lata. Aso nga ro di agtaol. Kat na makaringrang. Anawa ay tinasayaat. Tapada tayo mo nagitaan na biyag. Sana rumbeng aranggasan. Arangranggasak aya. Ong taklaang tapnagtal na. Makarik na damot itiladingit, numaong tanda. Isu abay amlat ta idan nga agtaol. Ada ngamin estranghero amalang abda, wano makita da, no kasta. Makaringrang na kita dingwan. Kaya't mau, te ipanaw ko amin adingwan. Tapno ulyon na kati marabutit kada ulag. Tapno awanan ti agwarning, wano mang balaag ken ka, babaan itingyaw kada taol. Unay daytan kaka. Agiinom na giti malamsak. Wah, paray. Tata, dumagas ka pa! Naibas ti pulutan. Kaya na data na. Ay, narigat ti mga pabain. Sige nga ron sige, itugaw mo tata. Tamne, nagimas ti pulutan. Mga peso? Ay, boy. Ay na, imbaliktad. Kilawan na kaleng, kilawan na bangas. Nagsiyatag. Itugaw mo din tata. I-relax mo, untag siya. Pagkakita mo ngayon pa iti kasto, libre lang unay ko naman. Agganas ka pa yung uminaw. Gusto nito. Punuti ko ng baraw. Ala, rugyak man nga rodan. Nantabasa? Tatay pulo na.
Pinuti ka. Ay na, una yan. Hindi masaan. Ubuy ka na sa. Ay, mayan. Talaga mo, tata. Iso nga rin nga nyawis ko ka na kayo. Nag-imas laon ay tipulutan. Ado, tipulutan. Mangyawid kay tupay kid din na. Ay, saan mo din kababain mo't launa yun amarak. Libre lang arudan ti arak kan pulutan. Ang yawid akpay. Unay mo't din nga apuskol ti ropak no kasta ti aramidag. Ha? Unay na itan kaka. Si tata. Ay na. Maulaw ako. Ang kasla kayat kumay. Nagmayat tumay. Sakit. Nakaimas lagi ti pulutan. Nagapay nasabaw na kalding tata. Agigup kayo ti sabaw. Nagsaya at kan baraw. At kang kaman. At ti agak. Nani, apa yung tata? Inarakop nakmutan sana kinagkan. Una deta. Mambaraw. Lab ka, nagitikas ka. Iso nga nagkaklamuging mau. Biso-biso pa ya. Ping-ping. Ay, delikado tata. Silahis kay samutan. Ay, awan na ita. Awan na silahis nila. Doon napatig titaaw. Iparignam Napatig ka kanyak, Hector Barao. Iso nga arako pang kamampay kan ag-agan. Ay, sasaanan sana tata. Ay na, amang may pagarubdangan ta relasyon ta. Ay, naspakan. Nakata, relasyonan, lab ka nga round. Ay, unay daytan ka. So, the girls I love before. Nabartag ka mo ta si Mang Patlakay. Ay, okay lang. Ay, sa bakit? Apay na ta. Umarakop kan umangag kamutan, Diyos kay. Sawa ka mo. Asino nga ti mga paray. Kababain nga rudmot, kadagiti makakita. Bay, ato umapalda. Ay, di ka man nagkasta-kasta ta kababain. Kababain, bakit? Nutong patong paan ka, wano pagbalinin ka, pansing bag. Leta ating banay. Kababain nga ramin ti may sa lalakay. Nakas tigas na. Agkaklaangin na di babae ngam tayo kamilak. Nabartag ka nga, men. Apay no nabartik ka. Sana kung akayat bakay. Saanin Unay daytan kaka. Kaya't kanto no mausawan ka. Ay, manglailo manan ti posa. May ka man ditay, ming-meng, taumpan ka. Inubamot tanday tapusa. At maawatan nakday tapusa. Amunak alailuan. Dugyot. Apay nga agkamday tapusa. Ay, nagdugyot ka. Nadalusmay. Lam ko nga raw. Saan daw, timay tultulong na tapusa. Ang kamat pa'y karang itibangan. Amanaw. Alapay nga iti sa pulag. Nakagagit na pusa. Sana ya pusa. Lab ko nga pusa. Nadaapay day ta. Arakupon ka nagkagkamutan day ta pusa. Anya nga iti kayat mo nga rubakay. Malmalwag. Madimot. Kan... Sikalaan, tirakopan ka nagkak. Anya, murang, nagkuna akayat ko ti paarakop kan paagkan kan ka. Just kay kamot. Apay nga angot-angotan nakdugay. Agat pulutan ka nga, men. Ay, awan.
Pasensya kan dugay. Punaw nga adlaw ka nakakaimas ti pinulutan may. Nga mabay na ka mangyaway. Ta siyempre, nagumuma ak lang arudan iti pulutan. Mangyaway na pa. Kababain mo't Sa pasensya kan dugi Rakupin ka man akan kakitaim. May lalo kaya. Lab ko adugi. Apay day tang aramid mo. Arakupin mutin amin ang makitam dito'y balay. Ultimo pusa kada aso. Saan laangan at tao ti agkam. Tagtagari bakay. Tala ilok na ita ka nagatimpat patag ko pamilya kending wine. Ay ulay daytan kaka. Alam ko. Lailaw tinabartag. Apay akas dyan ni tatang nanang. Jay, umarakop kan umagak no nabartag. Baka pasurod nga raw. Agat arak pa'y mo nga raw. Naimpaglakit din saan na nga arakupon kun agkan dagiti masabat na. Ay saus, malwundan no kasta ti aramiden na Kun amangan ni darumda pa'y lailo na nga tatikas jay, wano bagtit na. Lailo na nanang, makita tayo mat. Basta mabartak ni tatang, kat nalabas ti panaglailo na. Sa bagay, pati pusa kada aso kat saklutan na nga agkan kan arakupan. Naimbag tawan ti umay asa nga ili no kasta nabartak ni tatang. Tano saan sigurado maagkan kan marakop na ida. Mas daawak o day-daytan ka. Nausawan kayon, tatang? Ano ti bagbagam na yan Damdamagak no nausawan kayon. Apay aya? Kasta unay ngamin tila iluyo kadagiti amin ang makita yu, tatang. Anya? Basta nakainom kayo, love you amin anabiyag. Amin na labiyag? Wan, tatang. Amin anabiyag. Tao man, uno pusa, kada aso, ken baboy. Apay ta baboy? Kat nunapan kayo idikalman iji kulungan ti baboy yo. Kat inararakop yu je baboy. Amangan nagkanyo pa'y. Unay daytan kaka. Imposible kamutin adayana. Baboy, arako pain kan agkakit dain. Apay dugyaw? Ay natatang, tunggal makainom kayo, sabsabale, ti kinalailo yo. Maarakop yu amin. Ken maagkan yu amin, ultimo baboy. Nalabos kamot dayana. Unay daytan. Lakay, uray saan ka nabartag. Lailwamot dagiti pusa ken aso tayo. Kasla tao dagita mailiw damot iti lailo tinaganak kadakwada ken amo da. Nanay, apay kay bagbagam dagita bakit? Tano saan ka nabartag di mo pagan ida. Ngam no nabartag ka sabsabalay ti kinalailom. Ay unay daytan kaka. Tilaeng yam amak ko, ang mga numakasabat ka dita kalsada tinapintas abalasang ket ipugad mo. Unay mutin tay pugad bakit? Nagalas mutin na tabalikas. Sa nakakastay ti kinabastos kan kinadugyaw. Ti kunam. Namuna tay pilit mo. Kababain pa'y. Husto ka. Kababain talaga. Amok tagbain iti pada ka tao, bakit? So dahil tayo bagbaga makastakit, saan mo't Tinasaya at saan ka laangan nga umininom. Taamangan no makaramus ka pa'y. Ay unay daytan kaka. Pagbalinin nakman na miron ka na arsam.
Apay di mo amaw. Makapaarsabmut ka ti arak. Nang runa ka dagiti dinam mo ti lubong na no nakainumdan. Kat may sakan kadakwada. Tinasaya at tatang. Idyan yun ngagpaiso ti arak. Madimot, anak. Kasapulan mo ti bagi tayo ti alkohol. Ngem basit laeng tatang. Oray adaw basta makontrol. Tidakes nga rod tatang kat jaymot arak ti mangkontrol kada kayo. Saan ba't adamot nakam ka? Isa dinak man pagbalinan alanggaw ngawan manak nakam na dayana. Ala ni tatang, di napatsyon ti kalukwan na no nabartek. Sa anak aloko kunak manain. Ada panagraem ken panagrespeto iti padak a parswa. Apay nga rod ngay, amaagkan nyo ti amin a tao kada dingwan no mabartek kayo. Kilay bagbagam mag... Ito pan mangagda. Chismisin da ka na di na oras. Pagbalinan da ko na headline. Di yu pa'y kayat tatang. Sumikat kayo ano kasta. Ag-viral ti post da, may papan kada kayo. May babain kayo lang. Iso ano siyak ti da kayo tatang. Iwas araken. Madidaytan ngay bagbagam anak. No kasta. Di yu kayat nga iwakse ti arak. Madingaraw. Uray ko mga rod ano madisiplinaan nyo tirik na yung nga umagak ken umarakop. Saan kumot nga aramitan? Saan abali lang kada kami akabalayo tatang. Pilit na. Ni, kasanon ngay no outsider ti arakupon ken agkanyo. Ay, matay kayon atatang. Ay unay daytan kaka. Just kay. Jak manad na pagkidkidan ti awis ti arak. Ngamayat mag... Nanay. Agure ka. Ada na pintas adayag amasabat ka. Ay, nagayang balasang mirna. Kinay kayat na tinagbakam tinakiasawa. Hello, kapsat mirna. Hello ka dyan nga. Apay ako sila, panak ngay balasang baak. Si Pangulong Kantupay. Langgong kami na baak. Umay kamat. Dali na, langgong. Apay nga na nagkamkibugin ka. Bastos kamat. Yawan malisya na rita. Agak ti may nga anak, iti ina, ti agak ko kada kayo unana. Di makita, muging ti inang ka. Mutta lang. Apay nga muging tinagkam. Anya nga ron nga ti agkak. Mutta lang. Ti bibig Kaya siya ti paagkan ti bibig. Ay, umay ka mga ron, agkak sa bibig mo. Ay na, nagamlasan. O, pingin nagkam ni nanong, ha? Nagkinabil na kumatin parang. Apa nga data? Ikaseremoni nanong ko. Ha? Saan kumatay nagkanti bibig na? Harassment na ito, may sabakod. Kakaskan ko na. Isungay tarong ka. Ay, unay datan kaka. Anya ngay ita. Pagmultaan da kan pilaw. Agpulukan, iti kinalailom, iti amin anabiyag, pati bakit nga agkaabaw. Tulungan nakmat na bakit. Amunak matan nga asawam. Nagsingputak a tao. Tinasingput a tao, kat saan nga glablabos iti arak.
Kan saan ngaglablabos si Tila Ilaw? Moderate lang, mat bakit? Moderate lakeng kadajay. Dandan isa nga dram no si katuminaom. Iso asigay. Gungguna manalaing nga uminom iti nasanger. Idaromdakan iti rape. Gungguna. Saan mo bakit? Awan tingas ta record ko. Sikati makapanagnak iti dayta. Ay, let's drink to that lakay. Come on. Intaan nagbartag. Ay, saan bakit? Uray tantanan rak. Ay, awanan, ti makapilit kanya kami na uray sino pa ya presidente. Hindi dak mapilit na tumimtimit arak. Saan na pulos? Nadayta, di pa kay paspasubwak. Itan kagayem, tinagibusan, ti pakasaritaan na napoluan. Lailo, tinabartek. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang trabay.